today's video, nami challenge muhimo mi sa among pizza. Yay! So, naay po ka baso, 5 sulod sa baso kay mga sweet like mallows, unsa ba to? I think syrup. Syrups ana unya sa other 5 na ang mga regular na pizza like pepperoni, cheese ana. So, unsa mi pagpili sa mga baso di mi kakita unsa sud. So how mi mag-play ani is mo buhat mi og trivia. Oh, akong bana mo basa sa mga question. Niya kami ang mutubag. Oh, and then ang una mo grab aning tubig kay mo mutubag sa pangutanan. Kabalo na mo gani. Okay, Are alright. you ready? Andam na mo? Here we go. First question. Ay. Ready? Which city is known as the walled city? A. Malolos. B. Intramuros. And C. Makati. Ikaw? Si Makati? Incorrect. Oh, sayang. Ay. Ikaw. B. That is correct. Hi! So, pinaka-first kay base. So, either kuan Syrup or red sauce. Red sauce? Okay. So Dili may makakita sa sulod ani ha. okay. So murag ikaw? Ay! Red sauce ako Ako ang syrup. Okay, here we go. Tanaw dira ha? Muna galing. Okay. Kina. Yo. Okay. Taysa ha? Okay. Yaks. Nya, pakuman ani mo luto mi ani nya kinahanglan mi magsulay. Okay. Mukha ko na. Okay, andam ka? Ready? Question number 2. Which country occupied the Philippines during World War II? Oh, World War II? I know, I think. No! Answer. America! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. No! Dili Japan. Japan. America. Dili, ang America man nag-save sa Pilipinas. This American nag-occupy. But nag-save ang America sa Pilipinas. Ay, America nag-occupy. Sakto ming duha. Di ako Japan. Saan tumingod ko? Okay, go. Imuhani. Salamat. Parmesan cheese! Yeah! And then ako akay. Cheese og syrup yak! Kini ako. Unsa na? Dami! Wala ka lain! Wait, nataga ko eh. Okay, imot. Wait, ayaw ako ba? Okay, ready? Cheese! Cheese and syrup. Dami. Okay, question number 3. Here we go. Philippines Independence Day is celebrated on what date? A. June 12th. B. December 25th. C. July 11th. July 11th. No. Yes. That is incorrect. June. That is correct. Yes! June? Bago pa man ko nakakita gani. Ako gani, food. Abi na, ay, naglibog ko sa June of July. Oh, bebe. Ay! Ew! Imuhani. Salamat. Yeah! Cheese aside. Yak! Yak! Ako ani. Ew! Why? Sama ni candy. Sige siya pa. Ako pa, Salamat! Ew. Kalami aning cheese! Cheese and syrups! Yeah! Ew. Dito ko magkakaon na ni. Masingusuka ko. Ew. Ikaw kani nagpili ani. Ikaw ba? Kinahanglan dito mag-learn og trivia? Kabalo man ko ay nalipog lang
sa Jun og July. Okay, andam ka. Go. Question number 4, no? 4. Yes. Okay, go. Mayun volcano is located in which province? Oh, province. Dili, Answer. 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 Kinahanglan Manila, ko. something. I don't know. Incorrect. Dili. A. Cagayan. B. Kakayan. Albay. Amerikano. C. Asa to be? Albay. Asa na? Say Albay. C. Zambales. Don't say somebody's. B. That is correct. Ambot asa na? Gay. We have 4 options. Ay, pagtanang. Magaling kong tanong. Ako ani. Imo ani. Malos! Pepperoni ako Sa pipironi. Wala mo may balo Malo. Malo and cheese. Yeah. Ganun ka malo. Murag balong ang malo sa imo, ha? Ayaw ko sa ako yung pepperoni. Pipironi. Gusto mo ni pipironi. So, una, pangutana. Kay kinsa mo pilian na. And then, ikaduha na pangutana is kinsa mo kaon. Sa iyang pizza. Dili tibo. Uy, dili tibo. Dili, lagi. Just bite lang. Bite lang. One, try lang, try. Okay, go. Alright. Question number 5. Which Filipino boxer is known for his nickname Pacman? Manny Pacquiao! That is correct. Kalain, ba't ni motor ya eh? Unsa na? Grabe niya siya agit. Medyo ko gananog hot sauce. Ala, hot sauce! Kaya, itchy. Ala, ako cereal. Mga mga Amerikano, man yung mga ingredients mo eh. Uy, mas taghan. Ay, ikaw ba? Oreo, Dili lagi ko gananog. Okay. Last question. Gan ka, malo na pa. Di, ako adyo niya. Question number 6. Ambot. Last one. Dili, ako adyo yung question. Ano ba? Hands at the side. What? For this final question, I'm going to let both of you answer at the same time. If you both answer the correct answer, we're going to go, it's a draw, and we're going to do another question. Okay. So, What? kinsa mo tubago na? What is the residence of the President of the Philippines popularly called? Oh, wait, what? What is the residence of the President of the Philippines popularly called? A. Presidential Palace. B. White House. C. Malacanang Palace. No, A. So A C. and C. Kung di siya ka, Ba't hindi? The answer is C. sige, mulang ko na miyani. See you in a few. Bye-bye. Dang, dang, dang. It's done. So, naluoy ko niya. So, I guess mo try pod ko sa ako Okay, naluoy ko nila ina. Okay, andam ka? Pick up sa imuhan, then ako mag-pick up sa kuha. Usa lang kakuan ha. Yeah, lagi. Di ganit ko ganahan mag-eat og hot sauce. Ready? Anya ma... Bawo lagi ni. Ano?